Salibonani mahlabezulu ngegama lenkosi siyamukelana sibingelelana kwisifundo salona leli viki. Sibonga uThixo ovumileyo ukuthi sihlangane sixoxisane ngokunye phakathi kwempikiswano yona le enkulu. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo labangani bami lapha esiyakuxoxa isifundo lesinamhlanje. Ngizabanikeza leli thuba ukubana balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani babukeli labalaleli, sihlangana njalo ku sifundo salamhlanje. Sithemba ukuba siza kubusiseka. Mina engikhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo indawana ngendawo. Siyamukelana kusifundo sakulona leli viki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi babukeli labalaleli. Okhulumayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Sisamukelana kulesi sifundo. Siza kuba lo mthandazo alubana siza kungena kulesi sifundo sanamhlanje. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga ukusigcina lokusilondoloza. Nansi isifundo esiphambi kwethu. Sithanda ukukunxusa. Sinxusa umoya oyingcwele ukubana sichasisele nxa siyakuxoxisana ngelesi sifundo esiqhakathekileyo kangaka ezimpilweni zethu. Khulekela Nkosi abalaleli, khulekela nababukeli. Ndawonye nxa siyakukhangela lesi sifundo, sicela ukubana wena ukhulume, sisizwisise lesi sifundo njalo sisiphathise enkambeni yokukholwa. Ekupheleni kwakho konke sikukhulekelayo ukubana usibuthe siyimulinye, sisindiswe, siyehlala lawe ekhaya labangcwele osilungiselela lona. Umthandazo wethu okukholwa lokwethemba kulo igama lenkosi uJesu yakhuleka. Amen. 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 Siyabonga sihlobo esithandekayo. Sikusifundo sesikhombisa. Lapho sikuxoxa ngokukhuthazeka ngenxa yethemba. Nxa kulento ethathekisayo indaba yethemba ngwena. Ithemba elibusisekileyo, ithemba lokuza kwenkosi yethu uJesu. Yilo ithemba esingalo namhlanje. Sakucela mfundisi Khumalo sibalele ivindinyana yokwaziwa ngekhanda uIsaya 25 ivesi 9. Isaya 25 ivesi 9. Ifunda kanje: ngalolo suku baza kuthi, ngempela lo nguNkulunkulu wethu, sethemba kuye wasikhulula. Lo nguJehova, sethemba kuye, kasithokozeni sithabe ngokusisindisa kwakhe. Sikhangele yona le ivesi lesihloko sethu indaba yethemba. Uyazi abantu abanengi emakhaya lapha ikakhulu omama bathenjiswa into eziningi ngobaba. Bengakathathwa ngwenyazi wena wawuthembisa wena ngithi onye wakho nasagcwalisanga ngithi kodwa kule ndoda ethembekileyo othembisileyo lesi sithembiso uthembekile. Kuyini okuzwayo ngesihloko lesi la ku memory text yethu le? Okwaqalisa ukuchila ukuthi othembisile usiba lethemba ngenxa yokuthi othembisileyo uthembekile, ngoba alubo bengathembekalanga njengathi abantu isithembiso sakhe besiza sithatha lula sikwazi ukuthi hayi mhlawumbe angehluleka lo ngehluleki. Yikho ke uthola ukuthi nxa sikhuluma ngethemba sikhuluma ngokuza kwaJesu kwesibili. Ukuza kwaJesu kwesibili kulithemba elisenza sihambe lanxa kungahambeki, elisenza sikhulume lanxa kungakhulumeki, elisenza sibekezele siqinisele lanxa kungaqiniseleki. Yikho isifundo sethu lamhlanje sithi sikhuthazelwa lithemba. Kungani sisho njalo? Imemory text ibisivuma ukuthi kulosuku oluzayo lapho esiza kukhangela empumalanga Maforo sithi nansi inkosi obekukade siyilindele ibithembisile sigcwalisile. Hey malusheshiswe lolo suku. Hey Ngwenyazi okungithinta kakhulu ngesithembiso lesi ukuthi asoze siphuthe. Right. Yazi esindebeleni kule sage sithi themba kalibulali. Ya ngoba abantu bathembisa izinto bangazigcwalisi. Bathi ngithanda uPetro. Petro nxa esebhalela ibandla esekhuluma ngento leyo uthi hayi
vele linto asonganekwane esiyikhangeleyo. You know, uphithule evidence yokuthi uJesu uzabuya ebambekayo. Ungafunda uMatthew chapter 16 kule ndaba engiyithandayo, uKristu achiye idemonstratile entabeni akhazimuliswa ngayo. Yiyo uPetro athi ku Second Peter chapter 1 and First Peter chapter 1 akhuluma ukuthi nxa silibhalela lindaba asondaba yenganekwane. Uthi thina sasikhona entabeni. uJesu wavela wakhazimuliswa, kwavela uElijah lo Moses. Yona liyana ungayifunda imbali kaMathewu 16 ye-transfiguration iveza ukuthi uJesu wachi assurance, wachi demonstrate ukuthi ukuza kwakhe kuza kuba njani. So sibamba ithemba elingasoze liphuthe maforo. La nxa kungaze kube buhlungu njani, one day inkosi izavela ngamayezi. Umfundisi Khumalo, ngiyasichazela lapha lama references eBhayibhelini indaba leyi khulunywa kanengi kanjani indaba yethemba le. Siyabonga Elder Maforo. Nxa sikhangela indaba yethemba kakhulu ithemba esikhuluma ngalo nguJesu. Lokuza kwakhe. Sithola ukuthi iBhayibheli phose yonke ku-Old Testament la ku-New Testament iyafakaza kakhulukazi ngokuza kukabani kukaJesu. Kusitsho ukuthi ke ukuza kukaJesu ke yikho okumqoka esiKristwini, yikho kumqoka ebantwini abathembe uJesu, ngoba ukuza kukaJesu ke yilo leli themba. Kusitsho ukuthi khona kulezinto eziyabe zizungezile kule mumo eminengi eyabizukenze abantu, kuyabe kubaliswa ukugula, kubaliswa izimfa, kubaliswa lokhu lalokhuyana, but singanakana ngokuza kukaJesu siba lakho ukukhuthazeka, sisiya phambili. So ungananzelela ke umlobo wesifundo usibhalele lapha ukuthi khona more than 1845 references ezokuza kukaJesu ku-Old Testament kuphela. Singakakhangeli i-New Testament. Ungabuya ku-New Testament akhulume njalo 260 izahluko ze-New Testament, are over 300 references ezikhuluma ke ngokuza kukabani, ngokuza kukaJesu. So lokhu ke mina kuyanginika ke ithemba, njengoba sikhuluma ngethemba ukuthi nxa iBhayibheli izakhuluma ngokuza kukaJesu kuphela ifake ama references amanengi kangaka, kuthi ukuthi le indaba yokuza kaJesu indaba emqoka engasoze ibe inganekwano, hayi kodwa ezagcwaliseka. Hey madoda, siyabonga Sihlobo. Bengifisa ukuthinta lapho ukuthi imfundisi okunye sokusenza ukuthi amathemba kwesinye isikhathi abe selahleka, ngisho kusithembiso lesi ukuthi isikhathi umuntu ubala isikhathi sicabanga sithi kwakhulunywa nini kade, but ngifisa ukuncedisa abalaleli lababukela ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu vele kasilandaba lokuthi sokudlula iminyaka engani, kodwa uNkulunkulu angakhuluma ilizwi liyagcwaliseka. Khangela ukuthi uJesu vele ethenjisa ukuzokokuqala kwahlala iminyaka eminingi kakhulu, about 4000 years, but isithembiso isikhathi sesichayile sagcwaliseka. So la lesi sizagcwaliseka kakhulu, ayikuphutha njengoba sekutshilo umfundisi. 1 out of 25 verses ku-New Testament zikhuluma ngaleli themba. 23 out of 27 books ku-New Testament zikhuluma ngaleli themba. Hayi Sihlobo esithandekayo, asonganekwane leyo, asibambeni lona leli themba. Leli viki sizakhangela kabanzi indaba yokuza kwesibili kukaJesu. Inkolo eziningi zesiKristu azisayifithizeli indaba leyi yokuza kwesibili kukaJesu, kukanti iBhayibheli liyayiqinisa. Sizakhangela ikakhulu okuthiwa ngama-Millerites, abantu oWilliam Miller, abantu abaphila kwaba lemvuselelo yethemba lona leli. Ake sikhangele lapha mfundisi uJohane ngo-14 ivesi ngu-1 usiya ku-3, sike sizwe indaba leyi ukuthi imi kanjani indaba yethemba. Lo Thessalonika uqala ngo-4 ivesi ngo-13 lo usiya ku-18 indaba yethemba. Sike sikhangele wona la awomabili. uJohane 14 verse 1 to 3. Ithi yona inhliziyo zenu kazingakhathazeki, thembani kuNkulunkulu, thembani njalo kimi. Emzini kaBaba kulezindlu eziningi,
aluba kungenjalo ngabe ngalitshela. Ngiyakhona ukuyalilungisela indawo. Njalo nxa sengile ukulilungisela indawo, ngizabuya ngizolithatha ukuze libe lami, ukuze lani libe khona lapho engikhona. Evula leyana umfundisi. Kuthiwa abendule esiwathi ngama-reformers lapha bahlala belalona leli themba. Bayasuka eHolland mhlobo beku-Mayflower besiya ku-New England elizweni elalile nkululeko. Okwakubafuqa yilo leli themba ukuthi hayi simele siyekhonza sikhulekile silaleli themba. Singayibala leyana bese sixoxa sike sizwe lapha bakongwenya lapha ukuthi indaba leyi yafuqa njani yaqhuquzela njani amaKristu endulo ukuthi babe lesiqiniselo ekubambeleni kulona leli themba. Ngasifundela leyana. uThesalonika oqala ngo-4 verse 13 usiya ku-18. Bazalwane, kasifuni ukuba libe ngabangaziyo ngalabo abalalayo loba lidabuke njengabanye abantu abangelalo ithemba. Siyakholwa ukuthi uJesu wafa wabuya wavuka, njalo ngalokho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzabavusa kanye loJesu labo asebelele kuye. Ngoba mayelana lelizwi lenkosi siyalitshela ukuthi thina esisaphilayo esachiwayo inkosi ize ifike, kasikubandulela impela labo asebelele. Ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivela ezulwini ngelizwi elikhulu, ngelizwi lengilosi enkulu nangokumemeza kwecilongo likaNkulunkulu, kuthi abafileyo kuKristu bavuke kuqala. Emva kwalokho thina esisaphilayo njalo sichiwe sizahlwithwa kanye labo emayezini ukuba sihlangabeze inkosi emoyeni. Ngakho sizahlala lenkosi kuze kube nini. Ngakho ke khuthazanani ngala amazwi. Amen. Lama verses hlobo zakhe. Anikeza amaKristu la khathesi asinikeza themba bani ngokuza kwayena le inkosi. Ungakhangela ngithathekiswa ngabaseThesalonika. Umpostoli Paul ungabala uzathola ukuthi babe khathazekile ukuthi kanti abathandwa bethu esibangcwaba imihla ngemihla kwenzakalani ngabo okwenza impilo yangani ayila meaning ayila sisindo. Apostle Paul ebabona bebesemumene enjalo abesengenela ukuthi indaba yike emangcwabeni le ayisiyokuphela kwendaba. Aluba kule ndaba ehlupha uluntu indaba yokufa. Ukuthi ayindaba kayiphelele emangcwabeni laphana. Kungakhanya kungani indaba abantu sebe useless besemangcwabeni, kodwa uJesu uthi aluba likholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. OkaJesu kuyakholeka ngoba lengcwabeni lakhe kakho lamhlanje. So nxa luba sikukholwa uthi ngokunjalo ke uNkulunkulu uza kubavusa ngoKristu abalele. Uthi ngoba inkosi uqobo iza kwehla. Uqobo ayithumeli umuntu. Ayithumeli umuntu. Ngale uthe kuJohane aluba sengilungisa indawo ngizakuza. Antu nguyokhulumayo. Umpostoli Paul besithi inkosi uqobo iza kwehla ngephimbo lengilosi langelizwi ngoba ichilongo liza kukhala. Ngithanda bana sikubambile lokho. Abafileyo kuKristu bavuke nini? Kuqala. Ngezindlela akuloza sale ngavukanga. Kodwa umahluko ukuthi uvuka nini. Abalele kuKristu bavuke kuqala. Ukuthi thina esisaphilayo esikholwayo singabanduleli ukuyibona inkosi. Ngezindlela kusinika ithemba ngoba uJesu wavuka. Wathembisa indaba le yayithakazelela. Kuyini sethinta indaba yokufa? Ukuza kukaJesu kuqedani futhi? Kuyini okunye kuza kuqedwa ngokuza kukaJesu? Umfundisi uke wathinta laphana singenisa isifundo ukuthi madoda leli yilithemba. uTitus 2 ivesi 13 laphana uthi lithembe libusiswe. Yes. Ngoba
siphakathi kwenhlupho, siphakathi Right, kwenyembezi, siphakathi kokukhala, and ukufa, ikakhulu into yokufa. Yilo lodi ithemba esilala ukuthi linto eginya izihlobo zethu lathe yikho izasiginya one day izaphela. So sikhangelele lo themba, siqinisela okwesikhatshana, sikwazi ukuthi yala nxa sekulomnyama kodwa kusakuyeza kuseduzana. Yes. Siyabonga udadewethu laphana ukhuluma indaba emqoka ikakhulu ekaTitus ukubana leli lithemba elinjani elibusisekileyo. Now so esikunanzelelayo ukuthi ke isethembiso sokuza kukaJesu yinto ongamelanga siyesabe. Kodwa yinto okumele siyithakazelele. Yes, umlobo uthe siyi-embrace. So yinto emele siyithakazelele ngoba nxa kuyikuthi uJesu akabuyi, then ukuphila kuyize. O impilo ayilamuthi. Ngoba nxa kuyikuthi uJesu kabuyi, lezi zinto ezenzakalayo ezisehlelayo njengoba abafowethu bekuthintile, ukufa, injustice ekhona emhlabeni, lokhana ama-abuses akhona emhlabeni, nxa kuyikuthi uJesu kasozabuye azokuqeda konke lokhana, then ukuphila kakulamuthi. So ke ukuza kukaJesu yikho kuqakathekile kakhulu, kumele sikuthakazelele, sikulangathelele, sikulungiselele ngoba kwenza ukuthi kuphileke, kwenza ukuthi whatever iloba yini oyabuhlangana layo uwazi ukuthi hayi lezi zinto ngezesikhatshana zizafika lapho ezinjani ezimakhona. So kwenza ukuthi impilo ibe lomutsho. Ngithanda indaba ayithintayo Maforo eyokulungiselela. Uthe kabe kumele ukuthi silungiselele. uTitus uyayithinta into le engakakhulumi ngokuthi silindele ithemba. Kulolutho olufanele ukuthi mina lawe silwenza ngoba kuverse ngu11-12 lapha uthinta ukuthi indaba youmusa kaNkulunkulu okusisindisa uzile kithi sonke. Kuverse 12 sesithi kufanele sale konke kungalungi sibalekele inkanuko zomhlaba sibe sesiphila njengabanga abasopa isihlambulukile ingqondo zethu zicabanga kahle kulo umhlaba esiphila kuyo owesono lo wenhlupheko lo wenyembezi bekufanele ukuthi ngabe thina umuntu munye ngamunye ulungiselela lo lusuku olukhulu ngokuthi aphile ngobungcwele isono sisifa impela isono sife impela siyabonga seliphendule lo mbuzo vele kade ngilami lokho ngizibuzo nxa singakhipha thina ukuza kwenkosi ngwenya ukholo lwethu mfundisi Khumalo usala lule sense yini iKristu ngakhipha ukuza kukaJesu kusala kuyikwi yiko umpostoli Paul esithi aluba uKristu engezi abantu ukuthi bazwelwe usizi ngamaKristu silusizi kakhulu singabantu abahawulisayo siyabonga kakhulu sike sikhangele indaba leni abadala bethu ovula indlela bethu bake bayikhangela indaba yona le kuthiwa babe kukholwa ukubana ukuza kukaJesu kuya kubonakala ngamehlo ethu bona la kuya kuzwakala ayisomfihlakala siphila esikhathini mhlobo khathesi abantu abaningi bekholwa ukubana uJesu ukuza kwakhe kuyaba yimfihlakalo kule mfundisi Khumalo ezinjenge rapture kwangani Jesu uzabuya tshontsha abantu isecret rapture kwangani kunjani njani indaba yokuthi singagxila elizwini lenkosi ngoba lindaba le uSathane uyayazi ukuthi yeqatheke kakhulu ufuna ukuletha iconfusion singakhanyela lapha uActs umsebenzi ngu1 iverse ngu9-11 usiphendula njani lo sambulo ngu1 iverse ngu7 sabe swavula imisebenzi isahluko sokuqala indinyana 9-11 esekuchilo lokhu wakhutshulwa phambi kwamehlo abo iyezi lamfihla ababe besambona kwathi belokhu besakhangele ngawo wonke esibhakabhakeni khonoko ehamba masinyane kwema eduze kwabo amadoda amabili egqoke okumhlophe athi madoda aseGalile limeleni lapha lijolozele esibhakabhakeni na yena lo uJesu osethethwe kini wasiwa ezulwini uza kubuya ngayo nale indlela
elimbone esiya ngayo ezulwini. Right. Ngicela ungasakhanyela usambulo lesichasisa sikhanyela uMateyu ngo-24 ivesi ngo-27 lo 30 lo 31 ya usambulo ngo-1 ivesi ngo-7 uyatsho ukuthi bheka ngiyeza angithi phela afa amehlo onke azanjani azakumbona asikhanyela uMateyu ngo-24 Matthew 24 verse 27 lo 30 lo 31 ngoba njengombane osuka empumalanga uhle ubonakale lasentshonalanga kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Verse 30 kuleso sikhathi isiboniso sendodana yomuntu sizavela emkhathini ukuthi zonke izizwe zomhlaba zilile zizabona indodana yomuntu isiza ngamayezi esibhakabhakeni ilamandla lobukhosi obukhulu. Sizwani kumavesi la kuyini esikuzwayo ngokuza kukaJesu indlela yabo yangayo asichasiselana. Ngithanda usambulo ungakhangela ukuza kwaJesu kwakuqala balutshwana ababakwazi ukuthi uzile. Alright. Ngitsho lasesigodlweni kweHerodi bezwa ngababe belolwazi ukuthi wayeza kuza. Kodwa ungafunda usambulo ithi amehlo onke azakubona ngitsho labamgwaza asomfihlakala asoze simzwele eluveve kumbe simzwele eSouth Africa kumbe eZambia. Lalo asifutha awuzukutshelwa maforo ukuthi kuthuse buyile ngoba indlebe yonke iza kulizwa ithilongo likhala. Ayikhona abaphilayo indlebe zabasebeyinhlabathi zizalizwa ithilongo likhala. Siyabonga khona okunye sikutholayo ungafunda icommentary eka exant imsebenzi 1 lapha kuthiwa uJesu eqeda ukuba ubusisa kwabonakala iqula lezingilosi lisiza livele ezulwini yikho lo mloba kutsho ukuthi ngamayezi iglory yezingilosi. So umumo wawulaphana kwakungaso vision kwakuliteral babembona ngamehlo kuthiwa esiye kubambeka esakhuluma amazwi okugcina bambone ephakama. So yikho ingilosi nikubufakazi ukuthi lo ngendlela elimbone ehamba ngayo uza kuza ngendlela efana nayo. So kuthi ukuthi kuza kaJesu kakusosiprofit lesi hayi kodwa kuthi ukuthi kuyabe kuyinto ebambekayo siyibona sisenyameni. Khumalo maguswini kwakusithi kungabanika so lokucimezile ungasitshela inkambo yakho ukuthi kwakusiba njani wawubona yini kwahamba njani? Nxa sibala iBhayibheli ifanisa ukuza kukaJesu ukuthi njengombane ubanika empumalanga ubonakala entshonalanga. Uzananzela ukuthi nxa izulu lisina umbane ubanika akulamuntu okutshelayo ukuthi ubonile umbane ngoba vele kuhle kube sobala la kuwe ukuthi lapha kukhona okwenzakeleyo. So kusitsho ukuthi khona ukuza kukaJesu into ezaba sobala kuye wonke umuntu. Asonto njengoba betshila abafowethu ukuthi sizatshela ukuthi hayi ufikile endaweni engaka hambani liyembona. Hayi so okunye bengikuthanda laphana ukuthi ubufakazi ngokuza kukaJesu kakuphelelanga kuyedwa ukuthi hayi uJesu wayezikhulumela anto bona abanye abaprofeti labanye abakhulumi ngakho. So uzananzelela ukuthi imibhalo lawa ngamazwi kaJesu esiwathola laphana kuMateyu. Okay kodwa nxa sesifunda ngale kubo Acts ingilosi lazo ziyafakaza ukuthi uJesu lo elimbonayo uzabuya. So ngamanye amazwi kulobufakazi around the whole Bible ngabaprofeti labafundi bakaJesu kanye lezingilosi. So lapha obhalayo osibhalela ke imisebenzi laphana ukhotha amazwi ezingilosi ukuthi zathi ngoba babeloje. Uyazi umfundisi uthinte into emangalisayo. Mina nyake ngizwe asike sixoxeni lapha ngokuthi imfundiso ezikhona mafori kwathinta ngokuthi usathana into yokuza kaJesu leyo kayifunda kuyizwa ende uyayidiliza. Kule mfundiso ezimbili emfisa sizithinta indaba yokutshontshwa kwabantu secret rapture kumbe indaba yokuthi ukufa komuntu ukuza kukaJesu empilweni yakhe. But mbone ngani ubufakazi esibuthole elizwini likaNkulunkulu budiliza yonke imfundiso kaSathane ebuya ngoba uSathane ngavelethi
ukufa komuntu ikubuya kaJesu kutsho ukuthi vele sedilize yonke into ngali glorious ngalokho ukukhazimuliswa esikulindele njalo singavele sivuma ukuthi abantu bazatshontshwa so ngicabanga ukuthi njengabafundi beBhayibheli babukeli labalaleli kasike silikholweni ilizwi kaMlimi sithatha ithuba lokuzifundela ngoba ezinye imfundiso sizizwa zikhulunywa kuma pulpit kodwa ilizwi kazili confirm kazili vezi ukuthi izo lezo izimfundiso ezikhona ukhangele uFirst Thessalonica 5 siya ku2 lo 5 yes so abensithi kungezelela khona lapho ukuthi ukuza kukaJesu kuyancedisa vele ukuchasisa izimfundiso ezinengi ezingekho eBhayibhelini like ezigoqela ngokuthi khona abafileyo basezulwini ngoba nxa besezulwini uyabezodinga la so ngangcona silindele khona nxa sisifa ebesamukela khona so kuyaveza ukuthi abafileyo kabakho ezulwini ngoba uJesu ngikhona ezabuya ezobavusa labo abalele ngapi esandleni sakhe angithi la nxa evusa uLazarus asangathi Lazarus come down ngoba nti ngomuntu uthi Lazarus abesele kodwa wathi Lazarus come forth vuka ukusinika isiqiniselo ukuthi uJesu uyabuya uhlupho esibalala lesikhathi esiningi ukuthi singabala ivesi eyodwa kasisadingi ukuthi kade ivesi le izibe khona bekutheni nxa kuthiwa ababili bazathibelele ndawonye omunye athathe omunye asale sesithatha ukuthi hayi ukuthi omunye uzatshontshwa ahambe nje umfowethu besithi uJesu aluba ukufa bekuyikuza kwakhe uzalinda sesife sonke bese sihamba kodwa uthe uyabuya beautiful siyabonga ukuchazelwa ngalindlela maybe sikhangele kuThessalonika indaba yona leyo yokutshontshwa sike sitsho ukuthi nxa kuthiwa ubuya njengesela kuchiwoni sikhuluma ngani ungasibali Thessalonika uqala ngo5 verse 2 to 5 yes verse 1 bazalwane mayelana lezikhathi lezinsuku akusweleke kuba silobele ngoba likwazi kuhle ukuthi usuku lwenkosi luzafika njengesela ebusuku abantu besathi ukuthula lokuvikeleka incithakalo izakwehlela phezu kwabo ngokujuma njengomhelo kowesifazana ozithweleyo njalo kabayi kuphunyuka kodwa lina bazalwane kalikho emnyameni ukuba usuku lolu lulijume njengesela lonke lingamadodana okukhanya lamadodana emini kasisibo bobusuku loba abomnyama ivesi yacaca ngithi ukhona ungengeza ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi uza njengesela sikhuluma ngani mina engikuzwisisayo ngesifaniso lesi ukuthi isela maforo mhlali siza lizogqekeza kakho lungiseleleyo kakho lindeleyo ikujunywa kuphela so akulethayo lapha uThixo empilweni zethu ukuthi singekela ukulalela ilizwi ngoba uJesu usitshelile Mateyu 24 usitshelile ukuthi lizabona lokhu langalokhu so bekumele nje uba sike sakuthinta ukuthi silungiselele lona lolu suku oluzayo nxa singalulungiselele kuthi ukuthi kulapha esizajunywa khona so lapha mina mbona amaqembu amabili abalungiselela ukuza kaJesu abazakwazi izikhathi ukuthi singabona sokulalokhu la sokuseduze ende sokusemnyango kube sokusiba labanye abazalala baqhubeke ngempilo yomnyama yiba bazajunywa ngaleso sikhathi Mfundisi Khumalo kule ndoda leyi ngwenya okuthiwa nguWilliam Miller ku Adventism nxa sikhuluma ngeAdventism kuma early 1800s kuya ikakhulu 1831 sisibuya siya ngapha kuyini esikwaziyo ngayo lisibambele uIsaya ngo28 verse 9 to 10 sikhangele la sifuna ke sikhangele uWilliam Miller leBhayibheli nguquko bani kuyini okwenzakalayo empilweni kaWilliam Miller uWilliam Miller uphile ngesikhathi ngesilungu sithi se-Reformation. uWilliam Miller ebale iBhayibheli wathola amaqiniso amangalisayo, amaqiniso anjengokuthi sisindiswa ngokukholwa, akasisindiswa ngemsebenzi. Kunenge athi sekubalile wakuthola, wathola futhi lesiprofeti esifihlakeleyo, isiprofeti sika Daniel. Athi sithe bale indaba yethabanekeli lenkonzo ezazikhona esesiyabala labo Daniel, wasesiyathola amaqiniso aveza ngokuza kukaJesu. Okunye futhi awakuthola kakhulu ukuthi isiprofeti sona
asifakwanga sathi ba sobala kule mfanekiso esetshenziswayo njalo ukuthi imfanekiso le ayisiyo ukuthi ngizwisise prophet fanele ukuthi ngibe lamakhiye njengokuthi nxa uzangena endlini ekhiwe udinga ukuthi ube lamakhiye afaneleyo so ukuthi njalo amakhiye lawa akasiphonga kuwathola mhlawumbe engqondweni zethu iBhayibheli ithi umzila ngomzila lapha kancane lapha kancinyane kumele ukuthi amakhiye esiprofeti siwathole ngapha futhi eBhayibhelini lizikhinule lona iBhayibheli ngoba kungani abantu abaningi bathi uDaniel incwadi kwathiwa Daniel ivala izafundo ezulwini kungathi ngale ngase siya kusambulo kuthiwa isambulelo ngezindlela sokuyincwadi enjani eyambuliweyo okambuliweyo ngosokubonakala kuyonke umuntu so sizathola ukuthi ulamila babathola eBhayibhelini izihluthulelo lezi ezesiprofeti okwenza ukuthi uDaniel asobe balincwadi kaDaniel ibe sobala babona ukuthi kuyini okutshoyo. Siyabonga ukusichazela lapha mfundisi usibalele kushithizela indaba le uIsaya ngo28 9-10 uthini? Isaiah 28 verse 9 and 10. Ngubani lo ozama ukumfundisa umbiko wakhe uchazela bani na? Right. Kulabo bantwana abaphusiswe ekumunyeni lalabo abasanda kukhutshwa ebeleni na? Ngoba kumi kanje yenza lokhu umthetho phezu komthetho umthetho phezu komthetho kuthiwe hacha laphayana. Right. Sibalelo Proverbs 8-8 lona indaba elethwayo ngemibhalo ngithi phela ukuseke wayichasisa ukuthi sicaphune lapha sicaphune laphana ungakhayela uIzaka ngo8 ivesi ngo8 lo9 wonke amazwi omlomo wami aqondile kalikho lelilodwa elitshekileyo loba elingcolileyo kulo ozwisisayo wonke alungile akula nkohliso kulabo abalolwazi. Alright kumavesi la zixwayiso bani sizitholayo ezokuthi iBhayibheli silichasise ngayiphi indlela mhlobo? Umfowethu besike wathinta lapha ukuthi uIsaya uveza ukuthi kakucatshunwe lapha kancane. Uyakwazi ukuthi uhlupho olukhona maforo ngithi amaKristu ukuthi ilizwi likaNkulunkulu siyehlule kulifunda ngendlela okufanele ukuthi ngasilifunda ngayo ngoba kwesinye isikhathi ngiyafunda ivesi ibenye ngingayizwisisi bese ngiyipha mina incazelo kukanti lapho kulethwayo ukuthi bekufa akukho ungafunda uIsaiah 34 verse 16 uthi akukho kuswela umngane wakho elizweni so akula vesi eBhayibhelini ehamba yodwa iBhayibheli ivesi eBhayibhelini ichasiswa ngeyinye ivesi so yikho kufanele lapha kancane kube sokukhipha into eyodwa epheleleyo so okusilahlayo kakhulu njengamaKristu ukuthatha ivesi eyodwa sibe sesibaleka ngayo okunye engifisa ukuthi sikuthinte lapha ukuthi impikiswano leyi esiphakathi kwayenkulu maforo uSathane uye ngabantu kunjani uthi usambulo lo Daniel vele ngamabhuku avaliweyo uJesu mina ngicabanga ukuthi into le vele wahle wayiaddress ngoba nxa ufunda uMatthew 24 ikhuluma ngenkohliso yensuku zokugcina wafunda uverse 15 lingabona inkohliso ekhulunywa nguDaniel isime endaweni kaNkulunkulu ofundayo kaqedisisi kuthi ukuthi into lezi vele ezisegcekeni bekudinga ukuthi thina sidinga amandla kamoya oyingcwele umoya oyingcwele nguyafunzelela amadoda abhala lumbhalo so nguye oyaziyo incazelo yonke usambulo 1 verse ngo3 uthintile lumdala u1 kusiya ku3 uthi isambulelo sikaNkulunkulu sikaJesu uNkulunkulu ampha sona ukuthi asambule wasambula ingilosi satshela uJohane ukuthi achazele uluntu ukuthi so uSathane uyakwazi ukuthi isiprofeti lesimumethe imessage yethu udaba lwethu esiphile ensukwini zokuphela so uzafuna ukuthi ayivalele phansi ingaziwa uJesu azafike ende kuzasenza sehluleke ukwenza amalungiselelo afaneleyo nxa singazwisisanga incwadi lezi ezesiprofeti so asibeni le keys tuthile mfundisi Khumalo
Yes, hayi ngifuna ukungezela lapha ukuthi kuthinte udlula u2 Peter 1 verse 19 to 20 uyasivezela ukuthi iBhayibheli kalizanga ngentando yomuntu kodwa abantu baholwa ngumoya oyingcwele basebebhala khona lokho umoya ayefisa ukuthi banjani bakubhale. So umoya oyingcwele nguNkulunkulu uqobo lwakhe. So akaziphikisi njengoba ngapha sifundile kuzaga ngapha ukuthi amazwi wonke kanjani kalikho leli lode litshekileyo loba elingcwelileyo. So ngizama ukufitizela ukuthi singavumi ke balaleli lababukela imfundiso ethi iBhayibheli iyaziphikisa ngoba kayiziphikisi kayitshekanga njengoba iBhayibheli isitsho ngoba umoya oyingcwele enguNkulunkulu onguye wathungamela ukuthi babhale akalakho ukuthi aziphikise ngoba kumele lokhu kunjani kusiphathise enkambeni yethu yani yokukholwa. So iBhayibheli kayifihlakalanga njalo kayiziphikisi idinga kuphela ukuthi abantu banjani bayizwisiswe ngokukhuleka la ngokucela ubani umoya oyingcwele. Siyabonga indaba oyilethayo lemfundisi asingeneni la kuzihluthulele leza ubukhuluma ngazo ngwenye ikhiye yeBhayibheli sike senze okunye okulula ngemakhaya singabala uDaniel ngu1 verse ngo17 uDaniel ngu2 verse 45 lo Petro oqala ngu1 iverse ngu10 loyile umvubaleleyo uPetro oqala ngu1 mfundisi iverse ngu10 lo 11 amanye lawa sizawabala ngemakhaya bese sichasisa kulamakhiye kulama symbols asetshenziswayo ngifuna nje sike sidobhadobhe nje ukuthi lapha eBhayibhelini lokho kumele lokho kumele lokho sike sikuzwe lathi ukuthi Peter uqala ngo1 verse ngu10 lo 11 mayelana lokusindiswa lokhu abaprofeti abakhuluma ngomusa owawuza kuza kini badingisisa ngesineke esikhulu bezama ukwazi isikhathi lomumo okwachiwo ngumoya kaKristu owaye kubo lapho acho mandulo ngezinhlupheko zikaKristu lenkazimulo eyayiza landela. Uyachaza uPetro ukuthi iprofesi ayizanga nje abantu badingisisa. So iprofesi nxa ikhona ulelungelo umKristu ukuthi udingisise uzwisise ukuthi kukhulunywa ngani. Ngicela ke sichaziselane lapha ukuthi amakhiye la kanti izilo zimeleni umoya umeleni nje lisinike lamavesi akhona ukuthi lokho sikuthola lapha amanzi ameleni singakwenza lokho mfundisi Khumalo. Yes, njengoba nasebekulethile abafowethu lapho ukuthi nxa sikhangela iBhayibheli indlela ebhalwe ngayo lapho Petro ukhuluma ngokuthi khona laba ke badingisisa ke ini umumo badingisisa isikhathi amazwi lawo ayekhulunywe. So kusitsho ukuthi lathi nxa sibala iBhayibheli kuhle ukuthi ke sikhangele ukuthi okay amazwi lawa kathi umbani wayeloba lapha wayelobela obani kuqala esingathi thina ke original audience yakhe then bese sizwisisa ukuthi okay athini kithi thina esiphila namhlanje. So ngenye ke iprinciple esingayisebenzisa ke ukukhangela esingathi thina icontext kanti njalo futhi okunye singakukhangela ukuthi iBhayibheli ilezigaba ezithize njengokuthi lapha iprofesi nxa sikhangela amabhuku kaDaniel oRevelation labo Ezekiel laphana iprofesi okay le history okay le ke izincwadi zika Paul. So iBhayibheli ke ika leyo ndlela. So nxa sesifika ke kuprofesi iprofesi ke isebenzisa kakhulu ama symbols imifanekiso. Yes, so njengokuthi uDaniel ngu7 ungafunda khona phana ukhuluma ke ngokuthi ngathi ngikhangele ngabona izilo ezine zikhuphuka ngabona esinye sasifana lengwe ngabona esinye sasifana lebhere ngabona esinye sasifana lesilwane echasisa konke lokho. Then iBhayibheli sizochasisa uverse 17 kuverse 17 lo 23 kaDaniel 7 ukuthi ke izilo zimele amakhosi kumbe imibuso. So ngokunye singakuthola laphana nxa ekhuluma ke ngomoya wind right ukuthi ke wabona umoya uqubula amanzi olwandle. Now uJeremiah ngo49 verse 36 abesekhuluma ukuthi iwind irepresenta ke ukubhidlika kumbe idistraction yikho esikuthola lapha. Ungaya kusambulo ngale Sambulo chapter 17 verse 15 ukhuluma ke
ngamanzi amaningi ebona isilo esasihlezi phezulu kwamanzi amaningi right ubona owesifazana owayehlezi phezulu kwamanzi amaningi ubusubuza kathi amanzi amaningi lawa ekuyini iBhayibheli iyaveza ku verse 15 Psalm 17 ukuthi lawa amanzi amaningi owabonileyo lo owesifazana lo ongcweleyo ehlezi phezulu kwawo ngabantu abanjani abanengi izizwe ezinjani eziningi. Okay, so konke lokho kana siyakuthola yona iBhayibheli bisiveza kathi yena lo wesifazana vele wesifazana umeleni ibisiveza iBhayibheli ukuthi wesifazana ungafunda kuJeremiah ngo6 verse 2 Ephesians 5 verse 22 kusiya ku32 owesifazana umele ibandla sekungaya ukuthi wesifazana lo ngolungileyo kumbe ngongcolileyo kodwa owesifazana umele ini ibandla so konke khona kana kuyasincedisa ukuthi nxa ke sichasisa iProphecy si ama symbols lawana singawathathi literal enjobane enjalo kodwa kumele senze njani sidingisise ukuthi iBhayibheli ithini yikho lapho ungaphuma khona lani leqiniso eliyabe linjani livezwa khona lapho. Siyabonga asikutatitsheni lokho sibe lencazelo eqondileyo esiyithethe ngapi eBhayibhelini ukuthi lokhu kumelene ebesethi yena ku Numbers ngo14 verse ngo34 lo Ezekiel ngo4 verse ngo6 usuku ngwenya lumelene umnyaka ku Prophecy usuku lumele umnyaka ake sikhangele indaba ekuDaniel ngo8 verse ngo14 sike sikhangele lesi siprofeti eside kakhulu lesi esilapha ungakhangela indaba mfundisi Khumalo ekuGalatia ngo4 ivesi ngo4 ukubeka thini lapha ungakhangela uMark ngo1:15 kodwa sikhangela uGalatia ngo4 ivesi ngo4 uthini ngendaba yesikhathi uJehova umila lo besikhuluma ngayo uthe wathi taticha ngwenya wasebona ukubana iziprofeti zonke nxa kwakukhulunywa ngabantwana bakaAbraham mhlobona ukuthi baza kuthunjwa baye eGibhithe okweminyaka engu400 wathi uyabala wabona kuyagcwaliseka yonke into eyibulotshiwe eBhayibhelini iyagcwaliseka kuhamba kahle uthi uyakhangela abantwana bathunjwa baya eBhabhiloni okweminyaka engu70 ubona kuyagcwaliseka wasesithi iBhayibheli liqinisekile asike sikhangele uGalatia ngo4 verse ngo4 uthini ngesikhathi kodwa kwathi lapho isikhathi sesifikile ngokupheleleyo uNkulunkulu wathuma indodana yakhe yazalwa ngowesifazana izalwa ngaphansi komthetho. Hey kutshoni lokhu nge-timetable kaJehova sithola na no sithola ukuthi uJehova kukho konke akwenza ule timetable njalo i-timetable yakhe ayichaya eceleni now uJesu kwaprofethwa ukuthi uzazalwa wazalwa ngesikhathi okwaprofethwa ukuthi uzazalwa ngaso ngezinye indlela ke sokusithi ukuthi lesi siprofeti esisasele singagcwali esingakagcwaliseki ufowethu ukakhuluma lapha ngoMatthew 24 ukhulume kwaprofete emva ukuthi kuzabe khona izimpi kade sakusela umuntu ongayazi impi kuzabe khona imikhuhlane kuzakuba khona lokhu kunenge okubalisiweyo kwenzakala njengokuprofeta kwakhona ukuthi ukuthi ke lezi ezinye iziprofeti sasele zizagcwaliseka esihlanganisela lesi esifunda ngaso kulithemba lokuza kwaJesu kuzagcwaliseka ngesikhathi esifanele akusibambele umfundisi 8:14 uDaniel sike sisikhangele lesi siprofeti eside kangaka bese sisichaza wathi kimi kuzathatha izikhathi zokuhlwa lezokusa ezi 2300 lapho ke indawo yokukhonzela izangcweliswa kutsha. Mhlobo wami kuyini okwakuza kwenzakala ekuphetheni kwe2300 days? Siyabonga ivesi esandukufundwa umfundisi lapha ithe indawo yokukhonzela iza kungcweliswa. Ungafunda iOld Testament mhlobo wami ikhuluma ngokuthi uIsrayeli nxa sikhuluma ngendaba yesanctuary uNkulunkulu besiya elizweni lesithembiso uNkulunkulu wanika uMoses ukuthi kabangakheli indlu ukuze ngihlale phakathi kwabo. So sizathola ukuthi kwahle kwaba lezi nkonzo ezazithatha indawo kusanctuary ezazizinkonzo okwakuphethwe kwakhona uIsrayeli evuma izono
ya kule mhlatshelo yayisenziwa kuchithwa igazi. So uNkulunkulu kwakuyinkonzo ayifundisa khona uIsrael ukuthi indlela yokusindiswa injani. So lokho kwakuseba lenkonzo za sokuzonke kube sokusiba lenkonzo eyayisenziwa kanye ngomnyaka. Yeah. So eyokuhlambulula ithempeli. So igazi lalichithwa lalichelwa ethempelini. Yeah, linindwe empondweni zama altars. So kanye ngomnyaka kwasokudingeka ke ukuthi indawo leyo yokukhonzela ihlanjululwe. So yiyo le ekhulunywa lapha ukuthi ngemva kwale iminyaka indawo kaNkulunkulu ifanele ukuhlanjululwa. Kodwa kufanele sikunanzelele ukuthi lapho okuphelela khona leli thuba indawo yokukhonzela uNkulunkulu enjalo le temple yayingasekho emhlabeni lapha. So kakukhulunywa ngokuhlanjululwa kwendlu elapha. Yeah, yikho umaHebheru ekhuluma ukuthi silompriest ongale ezulwini. Ngoba vele uMoses ephiwa umfanekiso wokwakha isanctuary kwakuthiwa utshengiswe ipattern. Wayetshengiswe eyayisezulwini. Yes, isithunzi. Yes, so inkonzo yonke yayisenziwa lapha emhlabeni kusanctuary yayisithunzi salokho okuya kuqhubeka kusanctuary real esezulwini. And so uzathola ukuthi isiprofeti sika Daniel lesike uWilliam Miller nxa esifunda uyazwisisa ukuthi izinto ezenzakala ezulwini kodwa wasephazamiseka kancane ukuthi ukuhlanjululwa ke kwalindlu kutshone exactly ngoba kule mfundiso ezazikhona ngaleso sikhathi ngokuthi kade yona isanctuary vele yini kodwa kade kumele kwenze okwakumkhangele ukuthi kuza kwenzeka okuchiyo yilivesi ukuthi ngemva kwalezi insuku ukwahlulela kuzaqala ezulwini itabernacle esezulwini iqalisa ukuhlanjululwa kusitsho ukwahlulelwa lokususwa kwezona. Yes. Siyabonga ukuchazelwa ngaphandle. Ngweni i-2300 days leyi stroke years yayiqala nini? Ungafunda uzananzelela ukuthi oDaniel manthori olamla sebebalile uDaniel chapter 8. Anti uGabriel wathunywa kuDaniel ukuthi azomchasisela. Now okwasala kulenga emoyeni kungakachazwa indaba yokuhlanjululwa kwethempeli ngemva kweminyaka yona le 2300 years days or years. Now ungaya kuthi uDaniel chapter 9 now uDaniel chapter 9 useveza usemambulele ukuthi amtshenzela ukuthi kade vele uthi kusukusela ekuphumeni kwesimemezelo kubana kuye kuvuselelwa iJerusalema kumbe khumalo usibalele indaba le ayitsho u9 verse 25 to 26 uDaniel khona u9 akusiqhubeke Daniel 9 verse 25 and 26 yazi njalo uzwisise lokho kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalema kuze kufike umbusi ongogcotshiweyo kuza kuba lezikhombisa amaviki eziyisikhombisa lezikhombisa ezingamachumi ayisithupha lambili liza kwakhiwa libe lemigwaqo lomgelo kodwa kuyizikhathi zohlupho ngemva kwezikhombisa lezo ezingamachumi ayisithupha lambili ogcotshiweyo uza kuqunywa afe engela lutho abantu bombusi ozakuza bazalibhidliza idolobho lendlu yenkonzo ukuphela kuzafika njengesikhukhula impi izaqhubeka kuze kube sekupheleni sekumenyezelwe izincithakalo. Siyabonga mfundiswana qhubeka bengithi sibale kulezi memezelo ezintathu ezenziwa ngumbuso waseMedo-Persia right sinanzelela ukuthi uIsrael kwamele ukuthi ahlale ngoprophetic kaJeremiah 25 70 years i70 years sesiyaphela uDaniel ekhulekela ukuthi inkosi sokumele ukuthi sibuyele now ekukhulekeni kwakhe now businanzelela ukuthi kulesimemezelo sokuqala lesesibili esasimayelana lokuvuselelwa kwemduli kumbe indonga ezaze khonqolezele yini uIsrael kodwa sesithathu esika Artaxerxes sona ke sahamba sajula ngoba sathi
wathinta lokubana kuye kuvuselelwa ithempeli lenkonzo zonke ezenzakala phakathi ngendlela i-worship system yonke kumele ukuthi ibuyiselwe. Yikho lapho ke wathi zisase ku-treasury yeMedo-Persia wakhipha imali eza kwenza lowo msebenzi ngoba ethunywe nguThixo. Ngoba uThixo ngale uthe ngimkhethile inceku yami. Now ebese siyaphambili ke phezu kwalokho wasokubuyela lezi zitshe ezasethe nguNebukadnezar ezabulala uBelshazzar zabuyiselwa ethempelini ngoba kwasomuntu kuyekhonzwa. Leso sivumela isimemezelo senziwe ngo457 BC. Alright. Sinanzelele futhi balalela ukuthi ngo-BC iminyaka ebihamba nyovane from 457 siya ku456 kusehla kusiya phansi. Na oDaniel ke man William ke sebekubalele lokho bakunanzelela ukuthi okay ungababalelo Ezra chapter 6 to chapter 7 right bananzelela ukuthi ngo457 siphiwa lesi sivumelano ingilosi ithe kusukusela ekuphumeni kwesivumelano kusiya kogcotshiweyo i69 weeks okuyi 483 days, which is 483 years. Ungayibhala ke uyehlisa ifike iqansa iza kuthatha isa ku 457 BC. Kwenzakalani? uJesu uza kuJohane, uJohane uthi nanti undlu lenkosi elisusa ini izono zezwe ebhaphathiza uMathewu uthi wathe khuphuka emanzini umoya engcwele sesimeni sejuba wehlela kuye ubaba wadeclare uthi lo uyindodana yami. AD 27. Now ebese sithi ke uza kuba lokukhulumisana labo okweviki ngoba kuvesi esibaleke kulenye ivesi engaphezulu kwale ithi abantu bakini Daniel baphiwe amaviki angamachuma ayisikhombisa 70 weeks. Right now i69 weeks leke ikhitshwa ku70 weeks eziphiwa amaJuda ngezindlela sisele levike yodwa kumbe i7 years ithe phakathi la phakathi kweviki uza kwenza umhlatshelo unjani ume right umhlatshelo usima ke 457 uJesu iministry yakhe wafanele ithathe 7 years kodwa phakathi la phakathi 3.5 years 831 kwenzakala uJesu uyabethelwa nxa ebethelwa uMathewu uyamthanda uMathewu uthi uJesu sesibona uthaku lo mpriest etempelini babukeli owayesephethe ingqamu iwundlu selikhona ngomuntu uthi lihlatshwe sikhumbula ukuthi uJesu wabethelwa haringly ukwenza ukuthi asuke basale belephasika bengakwazi ukuthi yena wayeyilona wundlu lani lephasika iwundlu lephasika somuntu uthi lihlatshwe uJesu uthi kuphelile iveli lesehlukanisa indawo engcwele le ndawo engcwele ladabuka lisuka phezulu ukuthi akusuke isandla somuntu ngoba lali more than 2 meters high. Alright. Ladabuka iwundlu labaleka umhlatshelo wema ngoba oyemele umhlatshelo wayesehlatshwa. Hey, eBhayibhelini kule maths sivike lapha ngakuzwa lokho. Mfundisi Khumalo iphetha njani lindaba? Sizananzelela ukuthi khona laphana phakathi kweviki leyo ukugcina khulume ngayo. uMesaya kuthiwa khona wanjani waqunywa. So kwasokusele enye ingxenye lapho eyafika yakuma ku AD 34. So yikho lapha khulume khona ukuthi ku AD 34 iminyaka leyana yayiphiwe amaJuda yafika yama khona phana badela uMesiya ngoba babephiwe ukuthi babuyisane lo nkulunkulu. So bona iSanhedrin banjani ngokubulawa kwaStefani besala ivangeli ayikhuluma ngoJesu iminyaka yabo yafika yaphela ke khona phana ku AD 34. Then ivangeli ke lase livulelwe ukuthi lingene ezizweni zonke kusiyafika ke ekuzeni kaJesu. So ku AD 34 laphana kodwa siphiwe 2300 days or years kwasokusele eminye iminyaka laphana engu1810 so eyiyo ukuthi ungayi-eda ukuthi sinike 2300 iyahambiye kuma ku1844. Yes. Siyabonga mhlobo. Siphetha lapha lindaba usincedisane lali ke lakhuluma ukuthi oWilliam Miller babesenza amaphutha sikufaka njani ngokukholwa uNkulunkulu uyavuma yini abantu besenza amaphutha azithulele silahleka siyabonga iphutha lenziwa ngoMiller ukuthi bacabanga ukuthi ukuhlanjululwa kwalindlu ukuthi uJesu waze azobhubhisa umhlaba lo ngomlilo ngoba imfundiso yayikhona yayisithi umhlaba lo yiyo isanctuary.
so khona lo uNkulunkulu wabekuvumela ukuthi kuqhubeke kunjalo bengani abakuzwisisanga ngoba even uMateyu 24 verse 36 37 othi kakho azusuku umila yona leyo abasayinanzelelanga kodwa osivezela isifundo lapha uvezile ukuthi uNkulunkulu yeye uyavuma ukuthi amaphutha ethu avume kwesinye isikhathi aqhubeke elesizathu lapha sivezelwe ukuthi isizathu esasikhona ukuthi kwakumele ibandla ngalesiyana isikhathi linanzelela amaphutha elalilawo ngoba abanengi kuthiwa umile memezela mhlobo ukuthi uJesu yeza into le yathatha umhlaba wonke kodwa abanengi babengela nhliziyo ezivumayo ya babengazimiselanga udela umhlaba bamukele leli qiniso babe sithi mhlawumbe nje kungathi so uNkulunkulu kuyavuma ukuthi asitest kuthe kwakuyindlela yokuhlambulula ibandla ngoba ngemva kokudanga lokukhulu ka1844 kwasala ingcosana abaningi babuyele emuva lapho kwakuvele kule nhliziyo zabo khona so kodwa ngibe sengibona okupositive kulokho ukuthi uNkulunkulu kunjalo esihlola futhi esihlambulula wanika ithuba kwavulela ithuba lokuthi kuhlola umbhalo ngamandla ngoba yikho lapho ibandla lahlangana ukuthi lihlola umbhalo uNkulunkulu eqhubeke liconfirma ngamavision eniko Hiram Edson ukuthi hayi indaba yekumaHebheru yindaba eyenzakalayo uJesu usuke endaweni engcwele uya kwengcwele uqalisa umsebenzi wokwahlulela siyabonga mfundisi Khumalo yes amazwi akho okugcina hayi ngibona ngani usekuthintile lapha udadewethu ukuthi uNkulunkulu ke wayejonge ukuthi khona ngalihlambulula ibandla libuyele eBhayibhelini liyodingisisa libona ukuthi kathi indaba eyiyo yiphi njengoba sekuthintile ukuthi hayi uJesu ke wayesesenza umsebenzi wakhe wokucina endaweni enjani eyingcwele njengoba sibona ukuthi emuva ngale yikho kwakusenzakala ukuthi umpriest omkhulu wayengena kanye ngomnyaka endaweni eyingcwele so yilithemba ke umlimi wayefisa ukuthi basala sebelibambile ukuthi okay uJesu lo uyeza masinyane ngoba usesenza umsebenzi wakhe wokucina ethempelini endaweni eyingcwele siyabonga sihlobo esithandekayo nanti ithemba ebesingelalo indaba ithemba lokuza kwenkosi yethu asibambeleni kulona leli themba ozayo uyeza akayikulibala uqinisile uthembekile kunenge okwenzakileyo asilandelanga inganekwane sihlobo esithandekayo silandela iqiniso umdali wethu uzakuza ezosithatha siye ekhaya asiqhubekeni sitatitsha kuvikezayo sizaqhubeka ngendaba efanayo sesisitsho ukubana kuyini okwenzakalayo kuleli sanctuary asambeni sedatitsha sihlangane njalo kuviki elizayo lapho esiyabe sikhangela ukukhanya okuphuma ku sanctuary uJehova kasichiye sisemnyameni Elder Ngwenya ngasinikeza umthandazo asikhuleke nini Baba ingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga ngesifundo esimangalisayo lapho osivezela amaqiniso asobala amayelana lokusindiswa kwethu sengathi ke ungasiphathisa aluba kulona lolu hambo lokukholwa sivulele amaqiniso ngoba uchile kubana siza kulazi iqiniso leqiniso liza kusikhulula sibusise ubusela ababukeli labalaleli sicela konke ngokukholwa ngalo igama lika Jesu inkosi amen